Poštovani građani Srbije, pomaže Bog. Evo nas ponovo u novom izdanju na Glasu javnosti. Zahvaljujemo gospodinu Raju što nas je ponovo pozvao. Ono što danas imamo da vam poručimo jeste da smo čuli jučerašnje izlaganje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u njegovoj novoj epizodi vređanja građana Srbije. Prošli put nas je nazvao bednicima, ovaj put je bio nešto kreativniji u svom izražavanju, tako da nas je ovaj put nazvao bednicima, jadnicima i pederima. Mi smo ovde se skupili da mu saopštimo da nismo ni jedno i drugo ni treće i hteli smo da mu kažemo, pošto je rekao da umesto što paradiramo i ostalo, da se mi sklonimo taj jedan dan iz Srbije, a mi mu poručujemo da se mi sklanjati nećemo. Mi smo potomci oni koji se nikada sklanjali nisu, nego su s Božjim blagoslovom i verom u Boga išli uvek napred i u dalje pobede. Pa tako će biti i ovaj put. Mi ne tražimo čak ni da se gospodin Vučić skloni toga dana, nego tražimo da on upravo skloni LGBT lobby u Srbiji, jer je to rešenje problema. Poštovani građani Srbije, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Evo nas ponovo u sličnom sastavu, dakle predstavnici udruženja, krovnog udruženja Ujedinjenje za tradiciju i porodicu, koji su između ostalog i organizatori prethodnih i ovih potonjih litija najavljeni za uspenje Presvete Bogorodice. Ovde sa mnom u studiju su sestra Aleksandra Knez-Milojković, predsjednik udruženja Savez pravoslavnih žena, i brat Ranko Gojković ispred Ruskog sabranja i porodičnog sabora. Pomaže Bog, pa ajte da krenemo, da ne budem svaki put da ja mnogo davim. Bog ti pomogao, Nado, i svima nama. Evo, hvala još jednom na učešću u ovoj emisiji. Ja sam se juče jako potresla, juče vraćajući se iz manastira, mene su zvali, usio mi se telefon, nakon onoga što su čuli kako je nas predsjednik Srbije nazvao. On je rekao da smo mi građani pravoslavne vere, a i svi ostali građani koji se bore za tradicionalne vrednosti njemu odvratni, da smo mi grozni i da smo mi pederi. Pa predsjedniče Srbije, ja apsolutno nisam peder, a niti milioni građana Srbije koje zastupaju te vrednosti. I tražimo da se vi nama izvinite, a izvinjenje ćemo primiti kada vidimo da je ova gej parada i svi zakoni i sve ono što se u tom paketu nama kuva i nama plasira, našim porodicama, deci, otkažete i zabranite takvu propagandu u Srbiji, srpskoj zemlji, zemlji Svetog Save, čiji vi orden nosite. Podsjećamo, taj orden koji nosite može da ima veliku težinu. I zato vas molim, kao sestra u Hristu, kao građanka Srbije, da vodite računa šta pričate, a na prvom mestu šta radite. Jer reči i dela se pred Bogom i pred narodom mere. Takođe, ono što mi radimo, apsolutno vi ste nazvali da je glupost. To nije glupost, jer ko je tu glupost napravio? Pa nisu građani Srbije tu glupost napravili, već vaši izabrani predstavnici u vladi, predsjednica vlade koja je potpisala i molila da evropski pederbal, odnosno evropska, ja se izvinjam, baš sam uzrujena, jer kad vam vrh države kaže da ste vi neki mislim nešto čega treba čovjek da se stidi, i zato mi oprostite na tome. Znači, te gluposti ste vi napravili i molim vas, mi vam naravno kao treba sve praštati i dati svakome šansu. Ja se verujem da ćete vi uspjeti, da ste mudri. Ako nemate svog duhovnika, podhitno nađite duhovnika. Ako nemate valjanog savjetnika, evo, narod je tu da ga poslušate, njegov glas. Molim vas u ime srpskih majki, srpskih baka, srpskih očeva, srpske naše braće, uradite ono što je nacionalni interes. Nacionalni interes je sačuvati tradicionalnu
porodicu Srbije, jer tradicionalna porodica Srbije čuva i Kosovo. Sa tom populacijom koja narodski se kaže peder populacija, a politički korektno LGBT, mi ne možemo daleko otići, mi možemo samo otići u jedan mulj, u jedan propast kao što propadaju mnoge zemlje koje za sebe smatraju da su zemlje otvorene za sve stvari, ali u Srbiji to neće proći jer narod je i čuvar crkve, a i čuvar svoje države. Brate Ranko, izvoli, nemamo voditelja u ovoj emisiji, ne zamerite, ali opet kažem, zahvalni smo Raj Rodiću što nam je dozvolio da se ovako obratimo sve ispred, pa smo, da ne zamerite, možda nemamo dobar koncept, ali ovo je samo organizovana emisija, iz tako srca. Da iz srca i iz duše, tako da evo sad brat Ranko neka. Da, taman posla da zamerim, pre svega pozdrav svim gledalcima Glasa javnosti. Evo, ukratko bi se nadovezao pre nego što pređem na jednu drugu temu, meni interesantniju. Zaista je začuđujuće da predsjednik države na jedan takav način karakteriše jednu ogromnu većinu svog naroda, svoje države i zaista iza nekih eufemizama, iza nekih pokušaja zamjena teza kriju se opasne stvari, pokušaja prikrivanja ili odbrane neodbranjivog, a osuđivanja nevinih ljudi koji se zaista bore za neke apsolutno i potpuno normalne stvari, za porodične vrednosti. Dakle, od omalovažavanja prve litije, nazivajući je protestima, to nije bio nikakav protest. Mi ne protestujemo, mi smo organizovali jednu litiju koju je bilo oko 300 sveštenika i sveštenomonaha u mantijama ljudi, molili smo se Bogu i Bog nas je i pogledao i zaista je toga dana u Beogradu svi koji su bili mogli su da osjete jednu posebnu blagodat koja se spustila na narod i na naš glavni grad u toj jednoj veličanstvenoj litiji. I u tom smislu omalovažavati taj skup skidajući jednu nulu sa te brojke i posprdno nazivajući 4650, ne znam čemu je to potrebno. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija, ovo što je rekla Aleksandra, praktično nazvavši sve nas koji se borimo za porodične vrednosti na neki način pederima. Zamislite, oni koji tuku pedere, skrivaju pedera u sebi, prikrivaju pedera u sebi. Prvo, niko ne tuče te pedere, niti se sprema da ih tuče. Mi smo 1000 puta ponovili da mi osuđujemo greh, a ne osuđujemo ljude kao takve. I mi nemamo ništa protiv tih ljudi dok oni ne pokušavaju svoje nastrevnosti da nametnu kao normu celom društvu, našoj deci, našoj porodici. I to je jedna ogromna razlika između nas i njih. I sljedeću stvar koju bih hteo podvući, sa takvim jednim uopštavanjem stvari, sa takvim jednim pokušajem zamene teza praktično da se da mi iz neke svoje slabosti pokušavamo i borimo se zato što se borimo, na taj način moglo bi se sve ono što je najblagočestivije u istoriji ljudskog roda popljuvati. To je prosto neprimjeren pristup, neprihvatljiv pristup. Po tom principu mogli bi Svetog Jovana Krstitelja razobličiti zato što je razobličavao i zagrmio kao Sveti Ilija na Iroda i na Irodijadu zbog njenog strašnog greha. I sve ostale stvari, blagočestive stvari koje smo kroz hrišćansku istoriju, kroz hrišćanski moral ugledali, na takav način bi mogli popljuvati i osuditi. To je neprihvatljivo od strane predsjednika i zaista mislim da bi trebalo da se njegovi savjetnici bar da se zapitaju, ovdje niko nije pokrenuo ni proteste ni rat, radi se o mirnim litijama i ne znam čemu tolika hajka na jedan molitveni pre svega pokret i takvo jedno omalovažavanje u svemu tome. Eto, ne bih više o predsjedniku, ako dozvolite nekoliko samo reći o našim pastirima. Zaista sve nas je obradovala činjenica da je jedan veliki broj sveštenika došao na tu litiju 14. Više sam nego siguran da će ih biti mnogo više 28. I ovo je prilika da pozovem sve naše i pastire i beogradske sveštenike. Ja shvatam sa jedne strane da bez javnog blagoslova i nadležnog episkopa, u ovom slučaju njegove svetlosti, da nije lako odlučiti se svakome, ali s druge strane
mi se borimo ovde za neku stvar koju bi trebali i oni da rade bar u istoj mjeri koliko i mi. Porodica je, kako nas i oni uče, mala crkva, svetinja jedna, i mi se borimo za zaštitu te svetinje, za zaštitu porodice kao takve. I u tom smislu nisu tražili od sveštenonačalija dozvolu, niti blagoslov, ni Avakum, naš đakon, ni iguman Pajsije, ni mnogi drugi, hiljade njih, Platon Banjalučki, koji su delili. To je bila odlika kroz čitavu istoriju srpskog naroda i srpskog klira, to je bila odluka da naš klir deli sudbinu naroda. Čini mi se da u ovom trenutku, u ovoj litiji, da beogradski sveštenici su donekle zakazali, nadam se u Boga i pozivam ih zaista, ovo nije nikakva sekta, mi smo svi ljudi naše crkve, Svetosavske crkve, ljudi koji idu redovno na svete liturgije, koji se pričešćuju, koji se mole Bogu, tako da u tom smislu nema apsolutno nikakvog straha i nema razloga da ogroman broj beogradskih sveštenika ne dođe da nas predvodi i da nas sve obraduje. I više sam nego siguran da će tako i biti i da će ih jedan broj doći, ali bih zaista želeo da se osvrnem i na jedan manji broj sveštenika koji putem tih socijalnih mreža predstavljaju se kao pravi pastiri, a često se takvi upravo pokazuju kao pastiri, kao vukovi u ovčijoj koži. I nemojte nam pričati, dragi oci, ni preko živih reči i utehe, ni preko bilo kojih drugih sajtova, nemojte nam govoriti da to nije naš posao, da se to samo od sebe srediti. Nemojte nam svoju, ajde da ne kažem neku grubu reč, svoju nespremnost za bilo kakvu žrtvu tumačite smirenošću, a da nas optužujete kao necrkvene ljude i neocrkovne ljude. Zaista mislim da postoje, i siguran sam i u Beogradu, ogromna većina sveštenika da su dobri pastiri i da će prepoznati i da će se pridružiti svom narodu, ali oprostite, onaj pastir koji svoj narod, svoju pastu tretira maltene kao stoku, to nije istinski pastir, to je čobanin. Istinski pastiri su pastiri Božiji koji znaju i koji čuvaju svoje stado. Tako da verujem da će, i znam da postoje pritisci i da su veliki pritisci na naše sveštenonačalije. Slava Bogu, sve se više i episkopa oglašava i verujem da će i sinod izaći u narednim danima sa nekim saopštenjem gdje će se tražiti odlaganje tog Evrosodoma, kako ga ja ne znam kako bi to drugačije nazvao, tog jednog kulta greha, kako reče otac Jovan Plamenac, kojim pokušavaju zapadni protagonisti, oni koji su nas bombardovali 78 dana i koji su izručili 1000 tona osiromašenog uranijuma na ovaj narod, pokušavaju da od srpskog naroda urade ono što rade sa pikavcem kad ugase cigaru. Otprilike jedna odlična paralela oca Jovana Plamenca. I u tom smislu svesni smo zaista da postoje određene prepreke, da postoje i pritisci, ali mislim da Svetosavska crkva ne smije da ćuti na ovakve stvari, da je ovo jedan strašan greh. Mi nismo tu, niti ja imam bilo kakvu potrebu da učim, znaju to oni vrlo dobro, i šta je Gospod uradio sa Sodomom i Gomorom i šta je u krajnjem slučaju uradila, šta nam pokazuje cela istorija ljudskog roda, da je svaka civilizacija koja je uzimala sodomski greh za normu vrlo brzo nestajala sa istorijske scene. Zapadne civilizacije je pred potpunim nestankom i to vidimo već danas. I zar treba u ovom trenutku da mi iz jedne sjajne istorije, iz jedne svetosavske ideologije, iz jedne svetosavske civilizacije treba da uskačemo u jedan brod koji tone, u jednu civilizaciju koja nestaje pred našim očima? Evo, ja da se nadovežem sad na brata Ranka. Ja sam vidjela u medijima od pojedinih sveštenika da omalovažavaju na neki način litiju. Čula sam da je ovde u ovoj Beogradsko-Karlovačkoj arhijepiskopiji da su neki bukvalno zabranili svojim duhovnim čadima da se pridruže litiji, dok s druge strane imamo ove sveštenike, kako da kažem, koji su rekli da bez obzira na blagoslov i sve, da jednostavno ih je sramota od svoje pastve, da im je neprijatno kako će da stanu sutra pred Svetog Savu i pred Boga i da su oni izašli na litiju kao građani, na što svakako imaju pravo. Mislim, sveštenici su slobodna bića, nisu ni oni uslovljeni, ne znam ja do koje mere, ali svakako da
da je njima kao sveštenstvu bi bila velika radost i znatno bi to olakšalo celu situaciju kada bi oni dobili, da kažem, barem interni blagoslov, ne moraju da dobiju javan ako je to zaista problem. Ono što sam isto htela da kažem jeste da se dosta sveštenika javilo iz Beogradske arhijepiskopije, da kažem povučeni primjerom jednog koji se oglasio i pozvao svoju pastu i svoje parohije, onda su počeli ostali da se javljaju, pa gledat ćemo da ih povežemo, te sveštenike, da osokole jedni druge i ja mislim da tu neće biti problema, da će oni stvarno izaći u velikom broju. Ono što je isto zabrinjavajuće, informacija koju sam malo čas dobila od brata Jovana iz porodičnog sabora, rekao mi je da je od njegovog prijatelja supruga koja radi u jednoj školi predaje, da im je juče, da li je juče ili sad u toku ovog raspusta, da im je pedagog škole rekao da je njihova škola poslala zvanično gay friendly škola. Ja želim da uputim pitanje šta to znači gay friendly škola, da li naš zakon prepoznaje gay friendly školu i o čemu se ovde radi. Mislim, nisam uopšte uspela da izanaliziram niti da pitam nekog pravnika kakav je to termin. Zvuči kao ono pet friendly, mislim, prosto onako malo je i smešan naziv gay friendly škola, pa evo brat Ranko mi kaže da on ima neke detaljne informacije o tome, tamo da mi kažete, eto. Da, pa u principu što se tiče škole i nemam, pročitao sam tu objavu Jovanovu i zaista će se oko toga raspitati i mi imamo u porodičnom saboru i vrhunske advokate, tako da vidjet ćemo zaista o čemu se tu radi, ali sam hteo da se nadovežem samo na ovu priču, pošto vidim na socijalnim mrežama kružilo je dosta kritika i da su se neki ljudi pisali da neće doći na sljedeću litiju zbog govora, kako su ga nazvali, govora mržnje i da je navodno i sveštenik prešao granicu. Ja bih samo hteo da pojasnim jednu situaciju, da je na toj litiji od 14. da je otac ukazao da on nije govorio i pozivao da tako treba da radi, nego je ukazao na primjer iz prakse Miloša Obrenovića kako je on postupao sa tom tada seksualnom devijacijom, evo danas vidimo najmodernijom stvari na planeti. Dakle, on je naveo primjer kako je postupao sa njima i oprostite, ako je naš predsjednik i ako je naša država, naš državni vrh nazvao najvažniji i najveći autoput trenutno u zemlji njegovim imenom Milošem Velikim, pa sačekajte, ako ste ga nazvali velikim, onda poštujte i to što je tako postupao sa određenim devijantnim grupama. Ne želim ja da opravdavam i zaista pozivao sam i pozivaću uvek na smirene reči, na reči blage, argumente jake i sveštenike naše, ali koliko se oko toga podigne prašina, a ćuti se oko nekih stvari koje zaista do srži vređaju elementarna verska osjećanja svakog pravoslavnog Srbina, svakog pravoslavnog hrišćana, pa i svakog normalnog čovjeka, poput nošenja ikona oko polnih organa do svakojakih drugih devijacija, stavljanja amofora u duginim bojama oko presvete Bogorodice, i na to niko nije reagovao. Svako se setio i to istrgnuto iz konteksta i prekinuta jedna priča vladike Nikanora, ali se niko nije setio da kaže i da tada zaštiti milione vernika u Srbiji od takvih skaradnosti koje smo gledali i po beogradskim ulicama i po ulicama svih gradova po Evropi gdje se održavaju takvi europrajdovi i naravno i po Americi i drugim zemljama. Dakle, očito je jedna politika dvojnih standarda, očito je da mediji propagiraju, nažalost malo je medija poput ovog na kojem danas govorimo, da imaju tu slobodu od urednika da realno mogu ljudi iznositi stvari. Vi imate tamo uglavnom pristalice i poklonike LGBT populacije i praktično je jeres iznositi bilo kakav, čak i verski argument, a vidimo nažalost da to ne ilazi na odobrenje i državnog vrha pa i samog predsjednika države. Ne znam zašto, verujem da će posle ove sljedeće litije malo bolje prebrojati pre svega broj učesnika i da će izvući neke pouke i da će prestati sa jednim omalovažavanjem ogromnog dela verujućeg naroda u Srbiji i ne samo verujućeg, nego i ogromnog dela porodičnih ljudi i koji ne moraju biti toliko crkovljeni i verni. I ovdje ne govorim čak ni samo o nama kao pravoslavnim vernicima koji u litiji sada učestvujemo, nego i o
više sam nego siguran da je ogromna većina vernika svih tradicionalnih konfesija u Srbiji, da ne govorimo o sektašima, nego o tradicionalnim konfesijama, da je ogromna većina njih protiv ovakvog nakaradnog nametanja nemorala na ulicama Beograda kao norme. Evo, da iskoristim priliku, vidim isto na mrežama vezano za jedan deo izlaganja koji sam ja imala u prošloj emisiji, gde sam pozvala i ljude ostalih, da kažem, verskih zajednica, naravno ove koje su zvanične, priznate verske zajednice u Srbiji, da rekli ste mi, sad su se tu ljudi pojavili komentari razni da je to nekakav ekumenistički poziv i tome slično. Ja odmah da se ogradim od toga, mi smo zaista autentično pravoslavni narod i ja sam pravoslavni vernik, 30 godina sam u crkvi, znači zaista nije imalo nikakvu pretenziju da bude nekakav ekumenistički poziv, nego smo ih pozvali zato što su i to naša braća i sestre pred Bogom, mislim, oni jesu i oni se svi u svojim, da kažem, svetim knjigama njihovih religija takođe jako izričit stav imaju po pitanju LGBT, onoga što propagira LGBT zajednica. Dakle, mitropolit Amfilohije kada je pravio litiju u Crnoj Gori, takođe su bili prisutne i druge konfesije, bili su muslimani, bili su i ostale religije, znači oni ljudi mogu da izađu jer mi se ovde ne borimo samo, dakle ove litije, one osim toga što imaju taj molitveni karakter, one su i litije za spas porodice, dakle za spas tradicionalnih porodičnih vrednosti, što svakako i oni zastupaju. Ovo su litije za očuvanje naše svete srpske zemlje. Ovo su litije koje će se nastaviti, dakle, koje će nastaviti da se održavaju. Sestra Aleksandra, oni već 3 godine organizuju litije, dakle, oni nisu neki ad hoc organizovane litije, već ljudi već u svom programu imaju u statutu svog udruženja organizaciju litije i krsnih hodova. Dakle, ove litije, čak i da otkažu Europride, one će biti nastavljene. Dakle, nama su u srpskom narodu su potrebne litije i potreba nam je jedno ponovno omolitvljavanje, ako mogu tako reći, da upotrebim, celog našeg naroda. Jer sve ovo što se dešava se od trenutka kada smo mi, da kažem, raskrstili sa svojom pravoslavnom verom, najviše u početkom ovog komunističkog, da kažem, perioda. Tom prilikom naravno ne vređam ljude koji su poginuli u ratovima braneći slobodu našeg naroda, ali taj komunizam kao ideologija totalitarna koju u suštini iz koje je nastala ova LGBT ideologija, on je dakle našem narodu uspeo da ga odvuče od Srpske pravoslavne crkve i samim tim kada je došlo do toga, došlo je do urušavanja našeg školstva, došlo je do urušavanja naše vojske, došlo je do urušavanja naše porodice. Dakle, ove litije imaju za cilj, ako nešto ne govorim ispravno, Aleksandra će me ispraviti posle, ali mislim da one treba da nastave da se održavaju kako bismo mi, dakle mi smo narod koji ima problem s belom kugom, to stalno potenciramo. Nama su potrebna deca, a ne ovo malo dece što imamo da nam obrazuju i edukuju nekakve tamo LGBT bolesne populacije, da nam oni obrazuju našu decu odgajanu u svetosavskoj zemlji koja treba da raste u jednom zdravom duhu, dakle zdravo dete podrazumeva da bude i fizički zdravo i mentalno zdravo, ali i duhovno zdravo dete. Tako da, koliko ja znam, ove litije će se nastaviti i to će im biti cilj. Dakle, evo koristim priliku da pozovem ponovo sve, naravno 28. na uspenje Presvete Bogorodice, dođite da zajedno proslavimo život, da proslavimo porodicu, da proslavimo našu svetu veru, da proslavimo našu svetu crkvu. Pozivam da izađete u što većem broju, 18 sati ispred Patrijaršije. Da li neko još želi nešto da doda, Aleksandra? Ako možeš ispravi me nešto, ako sam nešto... Pa evo, samo bih želela da, kao što mi pravoslavni na ovaj način želimo da pokažemo i zamolimo Boga da ovu pošast, pošto smisao litija je da sa verom u Boga, moleći Boga, svaku pošast on ublaži ili otkloni od nas, od našeg grada, od naše države. Jer mi smo, evo vidite i sami, šta smo sve imali, i razne i nedaće, i zemljotrese, i poplave, i ove, da kažem, ove političke pandemije, ali to su sve pošasti, udar na porodicu, udar na čoveka.
Zato kada pozivamo druge, mi smo ovo uradili što se nas pravoslavnih tiče. Mi pozivamo i druge kao što je rekao brat, da se i one oglase. Znači da vidimo šta će oni, mi ćemo ih podržati jer opet sve u istom cilju očuvanja tradicionalne porodice u Republici Srbiji. A isto to važi i za sve porodice gde god. Nama nacionalna strategija bezbednosti da mi moramo očuvati i naš identitet, naše nacionalne interesi su i Kosovo, znači i država i svako dete i Kosovo. I to je ono što mi branimo. To je ono na što smo mi pravoslavni pozvani da kroz svoja dela, ne sedeći za tastatura, ne samo da idemo u crkvu pa sad tamo, znači mi moramo aktivni da budemo svakog trena u svakom dahu svom pravoslavni Srbi, ma gde se mi nalazimo. Da li se nalazimo u Srbiji, Americi, Kanadi, Republici Srpskoj. Evo sad, da pozdravim našu braću i sestri koji su bili prošlog puta iz Republike Srpske i Crne Gore i verujem da će i ovog 28. isto biti sa nama, da budemo u radosti, da budemo u ljubavi i da zaista sa velikom molitvom, znači se otvore naša srca i da Bog i da dostojno proslavimo Bogorodičin praznik. Ako mogu da iskoristim na kraju i jedan poziv i za 11. septembar, to jest napomenu da upoznam naše gledaoce da je za 11. septembar usekovanje glave Jovana Krstitelja također jedan veliki praznik kada je osečena glava najvećem razobličitelju greha u istoriji roda ljudskog, naravno da samoga Gospoda Isusa Hrista, nego što kaže se od žene rođenog. Na njegov dan usekovanja Svetog Jovana Krstitelja, porodični sabor organizuje u okviru tradicionalne svoje nedelje porodičnog jedinstva i tu litiju, naravno ove godine to je u okrilju krovnog udruženja i uz pomoć krovnog udruženja Ujedinjeni za tradiciju i porodicu. Tako da želim da obavestim, i ovo je čini mi se možda i značajno za sve te sveštenike koji razmišljaju i nećkaju se, da kažem da je ta naša nedelja porodičnog jedinstva koja se završava uvek velikom litijom ulicama Beograda, koja okadi i pročisti vazduh posle tog sodomskog zagađenja, da tako kažem, godinama, i da smo svake godine imali praktično blagoslov 6 godina od patrijarha Irineja, prošle godine od patrijarha Porfirija, nadam se u Boga da će tako biti i ove godine. Dakle, nedelja porodičnog jedinstva se završava 11. septembra velikom litijom, ali naravno pre toga, kao što rekoše sestre, pre toga veliko-gospojinska litija, i još jedan poziv na obe te litije svom našem sveštenstvu i našim mirjenima, verujućim ljudima i svim ljudima dobre volje kojima su porodične vrednosti i jedan normalan hrišćanski moral, religiozni moral uopšte, ako smemo tako reći, koje su na srcu, a zaista nikakve mržnje prema niti toj populaciji, niti prema bilo kome drugom. Ponavljam, naš cilj, mi se borimo protiv greha, ne protiv ljudi, mi nemamo ništa protiv toga što oni rade, neka to rade u svoja 4 zida, ali neka ne dolaze da nam 6 dana okupiraju grad, da okupiraju, čitamo u programu njihovom, i vrtiće, da će dolaziti i škole i manastire da će posjećivati. Imate, brate, svoju Europsku uniju, izvolite tamo, radite to što radite u zemlji Svetog Save, to niti je tradicija, niti će to ikada biti u ogromnoj većini naroda prihvaćeno. Hvala na pažnju. Da, evo oni su, sad da se nadovežemo opet, nadam se neću dugo, samo oni su usvojili prošle godine zakon o rodnoj ravnopravnosti, gde su oni već, da kažem, načeli
polako ulazak i u celokupan sistem samim usvajanjem zakona. Pa Aleksandra, ako možeš nešto više da nam kažeš o tome, ti to dosta tvoja tematika bliskija. Tako je, mi smo evo već dugo čekamo taj odgovor od Ustavnog suda. Mi smo različite primedbe davali na taj sporni zakon koji nažalost uz veliku podršku Evropske unije. Sad ja ne znam da li ti narodni poslanici čitaju to što tamo piše ili oni im tamo daju neki znak pa oni moraju da glasaju. To je sramota da ti narodni poslanici tako nešto mogu da izglasaju. Taj zakon on vrlo vešto i ispod radara krije upravo te skrivene opasnosti kojima se otvara vrata za zakone koji su već pripremljeni. To je zakon o istopolnim brakovima i zakon o transrodnim osobama. Sve to je potpuno razoriteljsko. I recimo prošle godine ta naša, nije naša nego njihova parada je imala slogan "Ne odričem se". A ove godine ta evropska, koja verujem da neće biti, oni kažu vreme, misleći na zakone, znači njihov cilj tih paradiranja i svih tih pritisaka da dovlače tu bulumentu iz Evropske unije je da se izvrši pritisak na naše narodne poslanike, na našu vladu. Ja sad se obraćam našim narodnim poslanicima. Vi imate svoju decu koji idu u škole. Vi slavite slave. Molim vas, nemojte, imenom Gospoda vas molim, da ne pristajete da usvajate te zakone. I ovaj nesretni zakon o ravnopravnosti polova, molim vas da se on suspenduje i da se donese nešto što će slaviti porodicu. Da se donese zakon koji trajno zabranjuje ovaj način, odnosno promociju LGBT vrednosti i svih tih njihovih pokreta, da se obavezno donese zakon o demografskoj bezbednosti koji će urediti sve segmente društva, da pomognemo da mi kao srpski narod da nestanemo i da porodice u Srbiji imaju sigurnost, da se naša deca koji su se rasula svuda po svetu vraćaju i da sačuvamo naše resurse, jer to su nacionalni interesi. Nacionalni interesi nisu LGBT šetnje po Beogradu, niti njihova prava koje već imaju. Znači oni već imaju prava kao i svoji građani. Mi smo obespravljeni. Naša deca su atakovana. Ovaj podatak da će biti gay friendly škola, pa to je sramota. Ja molim, sad se obraćam roditeljima, sve proveravajte, ništa ne dozvolite da te neke radionice, morate da budete upoznati sa svim stvarima, jer ispod radara oni vrlo vešto našu decu hoće da otmu. Mi našu decu ne damo vama. Naša deca su naša deca, našu decu ćemo da odgajamo u duhu da vole Boga i da vole svoju otadžbinu i one prave vrednosti. Te vrednosti nama ne trebaju. I nikad neće biti u Srbiji vreme za ono što oni traže. Ako mogu samo jednu rečenicu da dodam na ovo što je rekla sestra Aleksandra, na tu parolu od prošle godine, njihovu "Ne odričem se", mislim da u toj paroli postoji jedan dubinski duhovni smisao. Mi svi znamo da kada se krštava dete, da tada kum umjesto deteta 3 puta ponavlja, da sveštenik 3 puta postavlja pitanje "Odričeš se satane i svih dela njegovih", i kum umjesto deteta odgovara "Odričem se satane i svih dela njegovih", i ponovo tako "Odričeš se satane, odričem se satane, odričeš se satane, odričem se satane". Da je ta poruka bila više nego jasna. Njihova parola je bila "Ne odričemo se", dakle kao što se mi ne odričemo našega Hrista, odričemo se satane, tako i oni, parola je po mom dubokom uverenju duhovne prirode, i to je jedna poruka njihova bila, da se oni ne odriču satane. Evo i poruka za kraj od mene, dakle kao što reče brat Ranko,
ne odričemo se naše svetosavske Srbije, naše hristoljubive Srbije i ne odričemo se naše dece i prave, zdrave, tradicionalne srpske porodice.